Rahmat. Tamam. Ha, birinchi yoqdan qo'y. Ошондуктан той тоолансın деп эмки композициябыз той жөнүндө той баштайлы деген ыры менен кечени улантабыз. Alыс жакындан келген меймандар кол чапкыла. Той баштайлы. Balgıldap yanğança o vakit Çok rahmat. Bağrımızda
kalayım mı? Toyda vada kalıp. Altıncı albümünün afişasını çalganda Atina, dinna, Atina. Hallaşlar oyga beyge. Ha, sizlerden fazla bekliyor ama değil. Sülüktülükler. Buna bugün biz Mayram'dan aldığında Kiçinekey özü işçe bir merappriyata bolup turat. Bu degen sebebi buna sizlerden aldığınarda
bir saattan beri özlerinin önlerini körsetken, ırı menem, özlerinin muzikası menem, özlerinin talantı menem, Kırgız elige tanılgan, belgili, uşul bizdin, unda çatkanda jerdeşlerimiz, inilerimiz bolgan, biz toğunun konsertini gördünger. Buna oşun için biz ayava şunçalak şahardın elin atından rahatçılıklı bildirip, bu biz vakaldık ansambılga bu yıl 5 yıl toluptur. 5 yıldan beri Kırgız yerine, Kırgız eline, bütkönle tegerektin bağırdığına özlerinin konsertimine uşunçalık çok belgili olup her yerde özlerinin konsertini buna televizörden, ayıllarda, şahırlarda körüp atabız. Oşun için bugün o şunçalık rahatçılıklı bildirip elin atından bularının talantıga talant koşulsun dep alı jaş emele beşke kiriptir bular. Bulardın jolu ak bolsun. Har vaqtda talantlarının küçük küçük'e koşulup elge talına versin degen çoğun bir kalonu aytıp koyuşka ruhsat etsinizler. Deme bulardı biz har vaqtda özübüzçe men oylayman mına bul jerde bardık usturabız. Bularga jardam bermegenden kimge jardam bereriz? Hemçin degende bular uşul bizdin baldarыбыз, talantımız, leylekten çıkan, sülüktünün baldarı. Oşan için men oylayım har vaqtda koldo koşatışımız gerek kanday bolsa dagı. Materialdık jaktan dagı, moraldık jaktan dagı özümüzdün yaşınakay belgimizni bildirişimiz gerek. Oşantan men şu administrasiyanın atынан bu jigitlerdi dağın bir jolu pozdravать etip turup uşul 1000 so'm akçаны bulardan uşu kaypilkasına salıp koyayım. Hemçin degende bu başılı bundan aradagı men oylayım biz yetekçilerden bardı kolda beret bularda yaşınakay kılıp şahırdan razı kılıp jo'natışımız gerek. Dağın bir jolu sizlerge iyigilik kalayım. Rahmat. Katardan uşu baldarımның öskönüge, talantıga daima şunday 5 yıl emas 7 yıl hizmet atkarsın bizge okşop. Şunun için bana men pensiyamdan çekestim biraz baldarga mana bayram pulu. Rahmat ata. Hazır bir muzikanı bereli. Toy tamaşa.
Assalamu alaikum, urmattуу Калайык халкым. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү майрамдын катышуучулары, аталар, энелер, агалар, эжелер. Добрый день, дорогие гости и уважаемые жители нашего города. Бүгүн эң сүйүктүү, эң кубанычтуу майрам. Бүгүн мамлекетибиз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 6 жылдык майрамы. Алаттуу куттуу жергенде эгемендин майрамы, эркин Кыргыз күнүнө элдин көрдү жайдагы. Көңүл толкун туулар ыргалап, туруш гимни шаңдуу урдалап, туулган күнүң өлкөм майрамдап, туулган жерде достук чыңдалат. Сегодня 31 августа. Самый главный, самый светлый праздник для народа Кыргызстана. День государственной независимости страны. На часах истории это очень важный для кыргызского народа праздник. Стала членом ООН, членом ряда международных организаций. Урматтуу Сүлүктүү шаарынын тургундары, ардактуу карыялар жана ак элекчектүү энелер, уландар жана кыздар. Бүгүн биз шаарыбыздын борбордук аянтында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 6 жылдык жана каарман кенчилерибиздин кесиптик майрамы Шахтер күнүн белгилөө үчүн чогулуп отурабыз. Ушул биздин майрамыбызга бизди куттуктоо үчүн биздин эң жакын коңшулаш райондо Юлдашы Рустамжан Рузбаевич, Хужат район хакиминин орун басары. Төрөбаев Инамжан, Ноо районунун хакими. Кол чабуулар карсакташыңыздар. Ярматов Айтмамат, Жапар Расул районунун хакими. Абдусаматов Абсаттар, Ноо районунун колхоз башчысы. Усманалиев Адуалы, Ноо пахта заводунун директору. Ошондой эле кымбаттуу сүлүктүүлөр, бизде ушул кош майрамыбыз менен бүгүнкү күнү сүлүктүүлөрдүн майрамдап, алардын ичинде Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаев, губернаторубуз Амангелди Мурсатович Муралиев, Кара Суу районунун акими Рустамжан Анарбутаев, Алай районунун акими Расул Жолдошев, Баткен, Лейлек райондорунан жана коңшулаш Ленинабад облусунан хакими Касымжан Рахбаров, Касымов, Жабар Расулов, Өрөтөбө, Ноо, Хажент райондорунан биздерге телеграм келип сиздерди куттуктап, ийгиликтерди каалоодо. Жаздын акыркы күздүн алдачы күндөрүндө кош майрамдарды белгилөө өтө кубанычка бөлөп, элибиздин шаттыгына шаттык кошуп отурат. Себеби күз айы бул токчулуктун,
berekesin, dostluktun ayı. Bu mezgilde her kanday toy tamaşalardı, marakelerde ötkörü ыңгайлуу şart düzüp olturar. Ысысы урматтуу Таңырбаев Барак Өзүк'e söz verilir. Rahmet. Hurmatlı yerdeşler, cana zamandaşlar, jalpı elimiz kadırlagan hurmatlı bizden karayalar, ulanlar cana kızlar, hurmatlı bizden konuklar, bugünkü gün bütkül Kırgız eli, Күнөстүү Кыргызстан жашаган бардык элдердин улуу жана сыймыктуу майрамы. Бул деген Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүккө ээ болгондугунун 6 жылдыгы. Бул деген республикабыздын 6 жашка толуп, эс акылын түптөп, эми келечекке умтулган убагынан бүгүн кабар берет. Demek biz 6 yılın içinde öz aldınca memleket el bolup, bütkül dünya tanıp, yaş memleketin ayağına, tuşuna kan korulgan mezgil oldu. Çın aytkanda bizden Respublikasında dünyanın köptögen önükkün ülkeleri kol sunup, yardım berip, öndürüşlü önüktürүүгө, elimizden yaşa turmuşun jakşırtууга yardam berip жаткан аябай кубанычтуу. Себеби миңдеген тонна түрдүү азык түлүк келтирилип, өтө начар үй-бүлөлөргө гуманитардык жардамдарды берилди. Мындан тышкары атайын проекттер иштелип, шаарыбыздын калкын жумуш менен камсыз кылуу коому ачылып, hazır bu uyumda yüzdеген adamlar işlep жатышат. Алар негизинен шаарыбыздын суу менен камсыз кылуу, өрттөндүрүү, ажарын ачуу бактында иштешет. Бүгүн биз шаарыбыздын жалпы эли үчүн көп кош майрам болуп турат. Бүгүн биз ошону менен бирге даңктуу кенчилерибиздин майрамын өткөрүп жатабыз. Ооба, barımız bilgende bu yıl gençler için öte kıyın, jana tatal bolup jatat. Oşonday bolsa da emgekке ilgir toğuşlarımız жаңы şахtalarda açıp, eskilerini işletip, kömür kazı çıkarууга çoğun hizmet kılıp, bu yıl 125 bin tonna kömür kazıp berişet. Bu obustubuzda gana emes, Kırgızstanda en jogorku көрсөткүч. Oşonluktan biz bugün urmattуу kençilerimizni taymanbagan emgegin jogorу bahalap, biz alarga kesiktin mayramdарын şahtarlardın günü menen kottуктайбыз. Şаарыбыздын келечеги бул kençilerдин ак ниеттүү эмгегине, кажыбас кайратына байланыштуу. Ошо себеп менен сиздерди чын ден соолук, узак өмүр, кайраттуулук, демилге жана үй-бүлөлөргө ынтымакты каалап кетишке уруксат этиңиздер, урматтуу шахтерлар. Дагы бир кубанычтуу майрамыбыздын бири эртең бардыгыбыз улуу кыздарыбыз, неберелерибиз, билим берүү тармагынын кызматкерлери, мугалимдер жана тарбиячылар жаркыраган мектептерге, балдар бакчаларына барышат. Bilim tarbiya berүү иштери başlat. Oşonduktan bugün biz bardык mugallimderde, mektep okuçularda bilim günü menen kutlуктайбыз. Alarda gelecek, жаңы жетишкендер үчүн умтулат деп терең билим, татыктуу тарбиялууга шарт түзүүгө аракет кылабыз. Урматтуу жолдаштар, бүгүн күздө биздин шаарыбызда бир гана кенчилердин шаары эмес, Ош областынын Баткен, Leylek Sülüktü yaşlarının Taktabaşak studentlerinin şaharı olup kaldı. Bir yılın içinde şaharımızın Oş Memleketlik Üniversitesi'nin, Oş Teknolojiyalık Üniversitesi'nin,
Oş Memleketi Pedagogika Jogorku Kollejdin filialları açılıp, hazır ele 2,5 minge jakın studentler bilim jana tarbiya alıp jatышат. Bul elimizdin katarına el, butubuzga büle, uy bulebizge büle koşulgandygyn körsetip turat. Mına erteň şahrymyzda gana emes, koňşulaş Özbekistan, Tajikistan, Kazakistan, al tügül Oş, Jalalabad aymagyndan kelgen studentler bardyk ыңгайлыктары, şartları bar auditoriyalarda kirip okuşat. Alar tajribalı mugallimler, ilimdin professorlары, kandidattары, docentlери sabak berişet. Uşul bagытта bizdin aldybızda ötö orçundu mildet turat. Bul okutuşlarga, okuçu jana studentlerge bardyk jagdaýlарды түзүp berүү, janalardын суроо талаптарын толук kanatlandırуу bolup sanalat. Mından tışkarı şahrımızda ötken bir yıldın içinde köp canı kuvattay turgan işler yüzüge aşırıldı. Misali bütkül Kırgız Cumhuriyetçileri belgülü Bakay Aksaniyerlik Koğumunun filiali açılıp, hazır kant, şeker elimiz için yetişti olup kaldı. Bu filial bir gana bizim regionda emes, komşular Tacikistan'dan halkında kant menen kamsız kılıуда. Oşonu bilen birge biz Akkum'da işlete başladık. Buldağı şahrımızın üçün faydalı, geleceği, aynı sanatlarını kuru, kumdu kaynağı işletiyor işleri aldığımızda turat. Oşonda ele şahrımızda semestriyasın turalı mesele çeşi vaktinde proyektler tüzülüp jatat. Oşol proyektlerden bardığı bugün geçele jakında kelip ketken Premier Ministrimizin koldoğusu menen şahrımızda gelecekte test kuruş boyunca çok mesele kötörülüde. Oşonda ele hazırkı mezgildeki Ayperi Aksaniyerlik Koğumunun süt azlık, et azlık, nan azlık, dan azlık Aksaniyerlik Koğumlarında jandandırуу için kreditler hazır verilүү kütülüde. Hurmatly jereşler, jalpı bizdin aldığımızda öte orçundu jana maanilүү bareke Bürüyü Sülüktü keninin negizdelgenine 130 yıldık altın toyun kütüp jatabız. Bul barı üçün öte suymuktu jana ardaktуу jubiley. Oşonduktan ağa hazırtan barımız bir kişidey harekette bolup dayardık görüşümüz, salım koşusubuz, umtuluğumuz gerek. Özümüzlerge malum hazırkı mezgilde Tavarın istansiyasından başlap şahrımızın açığı üçün, şacarın açığı üçün köp hareketler işler boluуда. Yol boyunda eski tamdardı buzup, körtü koğuz duvaldardı turguzu, trotuarlardı saluu, şahrımızın körküne körk koşuуда. Hurmatlı mekendeşler, bugün biz Respublikası egememdүүлүgүн 6 yıldığın bayramda menen birge 130 yıldıktın tatıktı tosup alуу üçün aldığımızga ötö maanilүү mildetlerdi belgilep oturabız. Buna oşonduktan barыбыз katta kiçi, karı jaş debey bul mildetlerdi turmuşka aşırуу üçün umtulууга тийишпиz. Şahrımızın marekesine salım koşuu har bir sülüktürklerden degen insandın ıyık farzı bolup sanalat. Mekendeşler, bugün biz kuvançlı bayramda özümüzdün Tacikistan'dan kelgen dostlarımız menen birge bayramda atabız. Biz için bu ayabay kuvançlı. Oşonduktan men sizlerdi çın delukson, çın den soluktu, uzak ömürdü, kacıbaz hayrattуулuktu, jana bakvattуулuktu kaylap, har bir üybilerge beypildikti, jana ынтымакты, açık asmandı kalayman. Bayramınızlar menen. Дорогие сулюктинцы, уважаемые гости, ветераны и молодежь, сегодня 31 августа самый главный, самый светлый праздник для народа Кыргызстана. День государственной независимости. На часах истории это очень важный для кыргызского народа праздник. Кыргыз одна из самых древних народов Центральной Азии. В ходе своей истории, утратившие свои национальные государственности, впервые 6 лет назад приобрели независимость. От имени городского государственной администрации, а также от себя лично сердечно поздравляю вас с этой светлой датой истории республики
Желаю вам счастья, мира, согласия, благополучия. Hurmatlı özümüzün veteranlarımızdı, aksakallarımızdı, enelerimizdi, eçelerimizdi çakırganбыз. Alarga bolğan özümüzün tazimimizdi aytıp, koldan kelgen jardamımızdı beriş üçün bu жерге alar kelip oturuşat. Emni üçün degende 1997 yıl bul qariyalardın yılı. Prezidentimiz Askar Akayış aytkanday biz qariyalarda ar vaqtda urmattap sıylap, alarga ar vaqtda jaşınakay sözlerimiz menen, özümüzdün kanolarımız menen, oşonday ele materialdik, moraldik jaktan jardam körsetişimiz kerek. Mına bugün oşolardın urmatına ben oylayım bu жерге çoğun bizden qariyalarımız katışıp oturat, bizi bulardın alda tazim etip, bularga özümüzdün jakşı sözlerimizden bardığını aytışka tayarlanıp kelgenmiz. Oşo kebir kiçinekey olsa dagı bizim sizler menen birge oşo mereparatsiya ötközüp koyabız. Hurmatlı sülüktülükler, Prezidentimiz Ulu Hurmatlı Askar Akayış'ın ukazı menen 1997 yılı 29 Ağustos'ta bizden veteranımız İbrahimov Turgun İbrahimoviç Sakhanov Divizyonu'nun katışıcısı Manas 3. Stepin ordeni menen sıylangan. Bunu kutuktap koyup al kişini bu jaka çıkarıp kolunu kısıp koyuşka ruhsat edinizler. Ordenini Askar Akayış özü tapşırat. Geliniz. Hurmatlı жердештер, ben aytkanday ele şu qariyalardın yılı boyunca bizim hurmatlı gubernatorumuz Amangelde Mursadıkoviç Muraliyev ar vaqtda oşo bizden şahar üçün, qariyalarımız üçün jaşınaka özünün belgisini bildirip, özünün stipendiyasını verip turat. Andan bireusunu sizler bilesizler, bizim Bakhirova Tatyana Taisa Vasilyevna ar ay sayın 1,5 so'm akçalar. Bu stipendiyadağı oşol qariyalar yılının stipendiyası olup ösettiler. Buna oşondayla biz ilgerki jolu köpçülük qariyalarga stipendiya tapşırganбыз. Oşondayla bugün uşu bayramdın urmatına kebir qariyalarımızdı uşu bizden gubernatorumuz özünün diplomu menen oşondayla 1,000 so'm akçası menen sıylagan. Oşonu men tapşırıp koyuşka ruhsat edinizler. Hurmatlı Berdiyarov Turdubay Berdiyarovich, eldik materialdık jana ruhani baylıkların tüzüde, bilimingizdi, jönдөmüңүздү, güç-kuvvatыңызды arnagandığınız, oblustun koomduk turmuşuna ösüp kele жаткан жаш muğundарды tarbiyelöөгө активдүү katışkandığınız üçün Oş Oblası'nın memleketlik administrasiyasının alkışlık stipendiyasını verilir. Oş Oblası'nın memleketlik administrasiyasının başçısı Gubernatör Amangelde Muraliyev. Oş şahri 1997 yıl. Hurmatlı Sultanım Sayfi Sultanoviç, ellik materyallik jana ruhani baylıkların tüzüde, bilimingizdi, jönдөmüңүздү, güç-kuvvatыңызды arnagandığınız, oblustuk koomduk turmuştun ösüp kele жаткан muğundарын tarbiyelöөгө активдүү katışkandığınız üçün Oş Oblası'nın memleketlik administrasiyasının alkışlık stipendiyası verilir.
Oş Oblusu Memleketlik Administrasiyasının başçısı gubernator Amangeldi Muraliyev. Диплом. Уважаемая Налоева Нина Алексеевна, вам отдавшие свои силы и знания, умения в создании материальных и духовных ценностей народа, за личный вклад и активное участие в общественной жизни области, воспитание подрастающего поколения, присуждается благодарственная стипендия Волжской областной государственной администрации. Глава госадминистрации Волжской области, губернатор Амангельди Муралиев и 1000 сомов. Ömür kazımalı bağısındağı işleri жаңы шахталарды açı üçün жасаған демилгесі Kesitlik Майрам Шахталар күні алдында Сүлікті көмір кенінің ашылғандығының 130 жылдығын урматына жұртыбызға 125 000 тонна тарту қылу ұмтылғандығы үшін емгек ардагері Tayyip Zulpu Şahlı Memleketlik Administrasiyasının Ardak Gramatası menен sıyınına jana akçana Sizlerimizge kiçinekey Akçalay sıylığı taşırıp koyuş kursa desingizler. Sultanova Taci. Bu Koşbulak ayından. Alimkulov dineriz. Jurayev köçesi 210. Ha? Anarbay. Dekanova 8.